gasongero Touch music. gasongero kuwa musozi twazamutse tugiye kugerayo. Musore rero w'Imana, hari ikintu Imana yakuvuzeho, cisha make ngusengere. Muri iki gihe cya corona urabona ibintu bimeze nabi. Imana yansize amavuta igira iti nta muntu n'umwe uzigera yandura corona namusengere mu izina ry'Imana. Ubu nibyo biri kukugenza. Amen. Noneho rero musore, niba wumva ushobora gucisha make ku Mana, waca bugufi nka gusengera. Cha bugufi. Waca bugufi. Cha bugufi. Ego, cha bugufi. Cha bugufi ngusengere. Cha bugufi. Nanjye Simona yanyumva. Irakumva humura mwana we. Humura hari ijambo ndi wanza kugusomera muri Matayo 7. Handitse ngo ni musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Nibyo. Niba wakomanze uzakingurirwa. Kama Imana umva gusenga kw'abakozi bawe Mana, kandi wumve n'iyimbata Mana uyikure mu byaha. Mwami Imana ndagusenga musaba ngo ukize uyu musore umurinde coronavirus. Oh Mwami Imana, oh Mwami Imana, ra bizu ndakumva Mwami, ndakumva. Oh Mwami Imana we, Mwami Imana, amaretera sakramento uyitafaturuka. Oh Mwami Imana. Oh musore, Imana yakumvishe kandi irakurinda muri ibi bihe, urabaha amahoro. Haguruka rero, Imana yakumvishe. Haleluya. Pastor urakoze rwose kumusengera. Nawe urakoze. Imana ikumbere umugisha. Genda nenge hano hirya reka nkomeze ngende. Wari ugiye aho hirya se? Hano hirya. Yerwe neza aho. Mva musore. Yego. Nuko mugenda se nk'abagesera sha. Ntago ari kutubwira. Ngaho shyira hano. Iki? Shyira hano ari. Icyo ariko? Amafaranga. Ese nasengeye ubusa. Amafaranga ndaturikiza. Mwanze gutanga amaturo ku matelefone. Amaturo se yatanga ku matelefone. Je mfasha gakiza hasi. Gakiza hasi. Oh yashyira hano. Amaturo se? Ni amaturo nyine. Amaturo. Ni amaturo. Saruzi ngo ni iki? Rwose Pastor. Ngaza na nyine. Ni amaturo. Usibye ko ibi bihe byatubanye bibi. Ibihe byo ni bibi. Naho ubundi rwose tuba twarashize. Ureba se? Maze Imana ibane nawe. Ikugenda imbere kuko ikugiye inyuma byaba ibibazo. Yego, birangiye imbere rwose. Turabana. Sanari. Business iri kurya rwose. Ebyiri z'inkende kweli. Mwami Imana we. Musore w'ibigango rero, musore w'Imana. Ubu tuvugana ubu nyine. Hari ikintu Imana yakuntumye w'umusore w'Imana. Wikivuna twavuganye. None se musore, Imana mwabonanye se? Ariko rero musore, hari n'indi nkuru nziza ngufitiye. Wayibariye. Ubu wayibariye. Nyibarire. Ngombwira. Ubu nukuvuga ngo muri iki gihe cya corona, ubwo nukuvuga ngo nyine Imana yabantumyeho ngende mbaramburaho ibiganza ababaswe n'ibyaha babature. Uri intumwa? Yesu! Intumwa se? Nyine ndi intumwa y'Imana musore. None se uri marayika? Nyine sindi Mesiya ko nyine nawe ndi intumwa y'Imana. Musore rero ca bugufi ngusengere. Uraza kubyumva. Ca bugufi ntari niyo waba uhagaze nagusengera rwose musore, imbaraga si ibirayi. Njye mujye mucisha bugufi ku Mana. Ubwo rero musore ni ukuvuga ngo tugiye kubararira Imana, tuyisenge, tuyiramye, tunayisingize. Yesu! Noneho rero musore tutiriwe dutinda muri Bibiliya,
reka nagusengera byonyine bikarangira rwose ukikomereza pe. tangira. Mwami Imana rero umva gusenga kw'abakozi bawe mwami. Dore uyu musore ni igisore ariko yemeye kuba yakubararira mwami akakumvira. Mwami Imana nk'uko wakunze abari mu isi cyane mwami, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege. Mwami rero nkweretse uyu musore, mushyize imbere yawe. Ni umusore ukomeye, ni umusore ubyibushye, yabasha kugukorera mwami. Uyu musore rero umurinde coronavirusi muri ibi bihe mwami, umurinde mwami Imana, umurinde. Umva musore, unagerereza hariya imbere ndaje. Mwami umurinde mwami Imana mu izina rya Yesu. Amen. Musore rero amasengesho ubu akaba ararangiye. Ararangiye? Yararangiye rwose. Dusaho ubu twamfashe. Sawa nari bidoro dusaka twanse. Musore ni ukugenda se? Kwa gute? Shira hano wa mujinga, sugura biyo. Shira hano ariko wa mujinga. Iki? Amafaranga? Saho nasengeye nakoreye ubuntu sha. N'abahinze nta mubyizi baciye n'amafaranga babahaye. Ngo ndi buha amafaranga. Ziko nje nafasha gakiza hasi musore. Je nagafasha hasi na n'ukuri kw'Imana. Gashyire hasi. Ngashyire hasi surakomeje sha. Gashyire hasi. Akashyira hano nawe ugatere burage. Reka gutera burage sha. Hano nta mikino. Nihe mikino se musore? Nture nje ndatura wakoze iki? Nese Nese musore bigize intambara se? Oya nta ntambara. Uyu nta mwuga urimo. Uri kumva? Nta mwuga urimo. Abantu bose babahagaritse ngo uyu nta mwuga urimo. Turasha musore tu. Uriya we nari kandagasa. Cyagiye ikinyoko. Ya. Awa. Sinongera. Kanahire zingize ebyiri z'inyenda. Awa.